Kardom kaddo kawe phanta pini video nang tum phanangwan pi matena pachini jike APHLC aparty non ke bang ji 2027 MAC election haidun ji ma haidun de nang tum nili lam ganing je pe nang tum mun thira comment lo nang thanik tha jongsi haiji pote haiji puno rem ji puno la aprang sia photo ke bike la ake hai ji ai ka thar lo pen second na bang ke ang tong ti ren timu kong rong pi rita kram sapi kum sing teron je ka thar abang lambang pho aphan expel lap lo asi are jon bang nili kitcheng pen jut ang tum abang so video nang thani go nili mane asap asap ai story bang than po ang tong ti lake EPSLC a party longge isi spokesperson te lam jai sar polo alang li pena jok si karbiang long asor mane karbiang long ang kang an ke mane EPSLC lam ke mane chinik blok lo lam ke than kar jumi pen rata phan aning ke parung thai ke alang li helo alang li lake EPSLC lam jai sar polo sme alang li phan ta expel that la mane flung jai lo apen adun thu Rajan Timung seme alang li EPSL silong do bomhut tang kring lo lomba jong pen ke BJP tum seme kaparem chitor rok alang li pha non 2011 election ke alang li haijang ring thet tando seme alang li phanda je ka thar bang plung phet lo expel da la pen adon thu kongrong pi seme alang li inut thek serwang phul pana alang li inut ing tang kring songja po EPSL silong do bom alang li phan kachi nia bang velo sop ta chini thailo same alang li phan ta je ka thara bang anda EPSLC party pen expel da plung pil phan ta akodon thu sangpi rita kram sapi alang li phan same ra tum kachi nia velo alang li suar doang bong alang li mane kachi song na thoni hang pik pen la EPSLC ka pang tang alang li claim pik arong ke dam ko ane chipadok pik nili semi meeting dun o alang li lam gan jar jumi pik achuang se ke war thai bi alang li kar bi khai pan chinghon pik pen la so EPSLC phan election ka pahe der ji pha alang li bor i pik do de sang se jirlo phirlo semi meeting dam pik alang li phan semi ko son pani ke hai je ka thar pang la na plung philo expel that la thanda ako dun thu kum sing teron lake last lo alang li lake mane lun sepu mane na hoka program na dun seme alang li pen joksi EPSLC mane amai mate EPSLC meeting ke mane ratum ki ong i puyat na mela alang li lun lo pade ratum aning arong pik hala ang tong de kathar pas alang li lun salam lo la MAC election ho alun amenta kilo hamren arat ang tong tiphan pahai bek nang ji o kare bi akai ke do an plus salun alang li si compost pen alang li maselun no la salun kilun pen anjok alang li phan sime kar biang longang ka mate kar biang no tangge chini belo same alang li phan ta koson beni puje ka thar bange expeda lo plung pitla panta pen aku alang li ake hai je ka thar pas me lun compost pido je ai ka thar aphan MP chitoy dununa is best di mahoso lapmen hembrek ke long ji aphan pula salun ta alang le si compost lo munthik thadon marle tu labang pho ai stories nili asap sapang than lo along tum akhai no le claim nili akeme kam lok se claim labang pho ta stami alang li je ka thar bang ku pikama thas labang pho pan expel lap la tum mathai tha non akili ji 2027 na kele lo council election kele lo asi hai ji ma hai he na tum comment lo nam pachini na apen la so video ang tum kelang interesting pate un answer na
pen la sewoi do la ipsl si eledar tum an pan pache theklong na ni likupini ki pui chok che do pute dia pantha